I ljudi, veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Prijavljajte se na kanal ukoliko još uvijek niste, pošto nam još malo fali do 100.000 motoraša na jednom mjestu. Jedva čekam taj moment, znam da možemo to. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gdje ste ljudi, šta se radi, kako se štema novo, kako su kod kuće i da li se vozite? Poprilično zahladilo, ja ne, ali pitanje za danas za sve vas, nek digne dva prsta svako ko zna šta se nalazi u moto paketu prve pomoći. Ja ne znam. Možda zvuči suludo, ali eto, u vrijeme kad sam ja polagao, kad sam prvi put polagao, nije bilo potrebno da se polaže prva pomoć posebno. Doduše sad ne znam po novom, vi kad polažete, da li znate šta je u paketu prve pomoći, znači koja se nalazi u autu, u automobilu ili u motoru, koja je manja. Doduše, ja stvarno nisam znao, uvijek je vladala na teorija zavjere kod nas, da se prva pomoć ne smije otvarati ukoliko vam ne zatreba, jer potrebna je za registraciju, znači da bude neotpakovana. Potrebno je da ukoliko istekne, znači tu staru koja je istekla, ukoliko nije otvarana, možete da zamijenite za novu, znači ne zamijenite nego da doplatite manje. Šta ti hoćeš? Iz tog razloga većina ljudi nikad ne sazna zapravo šta je to unutra. Znaš ti šta se ima u prvoj pomoći? Aj nabroj mi. Makaze, gaza. Makaze, to zna svako. Gaza. I to je to šta? Dvije stvari. Ima neki papir. U onolikoj kutiji. Eto, ne zna niko. Kao što rekao, ne smije se otvarati jer vam treba neotvorena, a kako da znamo kad nam zatreba šta je sve unutra i šta nam može pomoći. I ovo se priliku jednom sam slučajno otvorio, šalim se, nisam slučajno otvorio sam jednu staru za automobil, ali danas iz eksperimentalnih razloga imamo jednu moto prvu pomoć ili kako god. Uglavnom komplet za prvu pomoć, ova manja verzija koja je potrebna da imate na vašem motociklu i za registraciju i ovako. Sad, da se bacimo da imamo šta je to unutra i zašto nam to treba. I evo ga ekipa, ovako izgleda komplet za prvu pomoć. Istekao je rok, naravno zato i otvaramo. Nema šta, dosta je manjih dimenzija od one za auto. Ali vidimo šta unutra se nalazi. Nema više ništa. Imamo puca za upotrebu, bacimo pogled. Imamo oštećenje koje odgovara oštećenju ovome. Da, to je to. Neko možda pucao na bivšeg vlasnika. Šalim se. Uglavnom, šta imamo? Evo, jedina stvar koju je ovaj kolega malo prepogodio jesu makaze. Sad, ove makaze su mnogo nekako lošije od onih koje se nalaze u paketu onom velikom za automobil. One su baš dobre, verujte mi. Molim. Ove mi se ne sviđaju kako rade. One iz automobila su najbolje makaze koje sam ikad video. Imam ih dvoje, troje po kući, svuda koristim samo te iz prve pomoći. Ove mi se ne sviđaju. Zatim, šta imamo? Trouglana marama. Još jedna trouglana marama. Ova je... iste su veličine. Ok, znači dvije trouglane marame. Šta je ovo? Ovo jesu rukavice, Ok. Rukavice. Da, ako sam prve ruke, jel te? Imamo flaster na kalemu. Ok, flaster traka. Kaliko zavoj, ne znam ni šta je. Prvi zavoj tip 2. Zaštitno sredstvo za zavanje veštačkog disanja. To ne znam kako se koristi. Ne znam ništa kako se koristi. Kaliko zavoj još jedan. Adhezivni zavojni materijal. Adhezivni, to znači samolepljivi. 2 komada. Sterilna kompresa od gaze. Bukvalno. Imamo 3 ove. Kako se to već? Ovdje! 3 ove, ne znam ni kako to se zove. Ziher, nadle ili tako nešto. Uglavnom, to je to. Naravno još uputstvo. Kako da postupite na mjestu saobraćajne nezgode, da ostanete pribrani, da procenite da li im ok, da mislite na bezbednost, poziv u hitnim slučajevima. Imamo broj. Pazi, od kad je ovo, kad su još stari brojevi, sad je svuda kec ispred, znači 192, 193, 194, ok. Kako dajemo veštačko disanje, to vjerojatno znate svi, ok. Čemu služi trouglana marama? Ukratko, veoma ukratko.
I evo, kao što smo imali priliku da vidimo, to su stvari koje se nalaze u paketi prve pomoći za motocikle. Dosta manje, dosta siromašnije od većeg paketa, ali ajde da kažemo, vjerojatno je to neko predvideo kao potrebno, neophodno, nemam pojma. Uglavnom, većinu stvari, nažalost, većinu stvari ovih ne bi znali da iskoristim, ni kako iskoristi. E sad, nove generacije, vi koji ste polagali prvu pomoć na samom polaganju, eto, aj podijeliti i vi nešto s nama, malo starima. Da li ste koristili ovo? Da li ste vidjeli kako se da li vam je objašnjeno kako se koristi? Da li znate da koriste sve ovo što se nalazi u paketu? Kažem, ja sam polagao po starom zakonu što se kaže, tad nije to potrebno bilo i onda kad sam polagao ostale kategorije po novom, jednostavno kao bio sam oslobođen polaganja jer se podrazumevalo da sam položio, kao kroz neka pitanja u okviru onih starih testova. Ali kažem, ništa nisam učio od toga tamo po tom starom zakonu. Vjerovatno je zato i stari. Tako da ove generacije pišite da li ste prošli to na tim časima koje ste išli ili je bila samo neka formalnost. Kažem, opet ovaj je dosta je tanji paket od velikog, manje stvari. Jel te, normalno je stanje, ali uglavnom to je to, vidjeli ste. Rekao sam još jednom, znam da koristim zavoj, brate, ništa. Ali, eto, uglavnom, nadajmo se, to jest, nadam se i ne želim ikome ikad da bude u situaciji da mu ovo zatreba, jel? Čuvajte se, pazite, vozite oprezno. I eto, želim vam da vam nikad ovo ne zatreba, ali eto, ovaj video čisto da vidimo šta ima unutra, čisto eksperimentalni razlozi. Tako da to je to što se tiče ovog videa i paketa prve pomoći. A kad smo već kod pomoći, kako da ne spomenem pomoć na putu, Atlas 24, kao što znate, Evropa i Srbija paket i još neki link u opisu za kompletnu ponudu paketa, kod Motoraš za 10% popusta, znači preko linka ili putem poziva na broj koji će također biti dole u opisu. Eto, pozovite se, iskoristite 10% popusta i eto, bar nadam se da vam ni to neće zatrebati, ali dobro je imati uz sebe kad ste negdje na vožnji, negdje daleko od kuće i isplati se. U slučaju da zatreba, isplatilo se. Nadam se da neće trebati ni meni ni vama i to je to. Prijavljajte se na kanal ukoliko još uvijek niste, pošto nam još malo fali do 100.000 motoraša na jednom mjestu. Jedva čekam taj moment, znam da možemo to. U početku nisam vjerovao da ima toliko ljudi na našim prostorima koji vole motore, ali eto, ajde da dokažemo drugima da nas ima. Do sljedećeg puta vozite oprezno, nosite opremu, imajte prvu pomoć ispod sisca, negdje ispod sedišta za svaki slučaj. Nadam se da vam neće trebati toliko. Vidimo se na drugu. Ćao. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.